Acchesti su Museo Archeologico Villa Sulcis de Carbonia est incarrerada sa ressigna sul repertu de su mesi. De gustu mese e lamparasa, finzas accabai s'annu, sarà presentai un repertu scioverau intreprusu de baria elementus archeologicus o ancora demostrai de nura gissirai o de guddus allogaus mei magazinus de su museu. Su primo repertu in parara esti sa mariga tipu Nuragi Sirai, una genia de terraglia disconnotta in antisi de scavai mei Nuragi Sirai, i esti su fruttu de sa misturu de du civili rarisi, sa nuragesa cun sa Venicia. Sa terraglia fenicia via connota in tottu su Mediterraneu, poi bella decorazionisi e a tottu disispediaran di vori corbai una. Sa tecnica de fairura esti Venicia, ma su setiu o vau cun solu artu e manigas assimpressi esti proprio cussu chi nuragesusu enta cuminzau a produsi de s'accabu de serare su brunzu. Custas a chiseu subiendi vunti del su periodu intre su 625 e su 580 innantisi de Cristusu. E da mostrare bene su setiu bozzinu cun solu svasau e i manigasa o asasa a guiru va dittu a settiadasa in coddu. Sa tecnologia che antimanigiau esti gudda del sudorniu lestru. Ancora si volera puai sarinta in colore nugedda che su maestru streggiaiu era passau a pustisi de sa cottura. Aice tottu i fascas arruviazzasa, pintarasa con sudorniu girendi, pustisi cottu su stregiu. Una vasca a serere a pizzusu e s'altra a zutta de sasas. Sa bucca puru in parte a intru esti pintara di arrubiu, con sarinta che sciaddi di paguagu de soru, commenti sindagatta ramera in sa terraglia fenicia. Custa mariga apparara in su goddu du surcusu parallelusu chi currente anca ferrenti sasas. Si pensara chi sia sa firma de s'artista poitta che non da risultara in altru istregiusu bocausa pigu. Altru su stregiusu che accustu apparanta ghirigorisi, surcus ad rotoigiu, chi vunti atra manerasa de decorai sa terraglia. Pieusu, che disarrogallas, che antidorraus assentai, popori donnai sirea de cumenti vianta gusta maricasa, c'ararrogo su chi, mancai rorrenti varisi de forma, parrenti differenti si può afframiarura. Vunti gustusu i sinnusu, chi scovianta luego su storia s'archeologa. Aici si pensara che sa marica esti segara a ponneci de una bigas de rutta po un uvocu che indari sciusciau si streggiu e indara parau esarrogallas ai pampas, ma d'ogni arrogalla a manera differenti. O ancora poriressi che innantis indisi era ruttu su fabricu e appustisi un uvogu a paraframiausa rogallasa chi vianta già i rottu sprazzinarasa. Sa marica nuragesa avventura Venicia tipo Nuragi Sirai lavoresa averiguai ancora vinzasa sa diri 27 de mese lamparasa candu tanta cambiai con un altro repertu. Inzandusu si sesi incroesirausu den disciri de brusu a pizzusu de gustu repertu de s'area archeologica che di danti scopertu si invitausu a visitare su Museo Archeologico Villa Sulcisi obertu d'ogna dì, francu sull'unisi, dei de gioras finzas a sauna e dai stresi de meri finzas a isotto de mericedu.